28. oktoobril sõitis Eesti kutsehariduse delegatsioon Ukrainasse Lutskisse vahetama kogemusi sealsete kolleegidega. Delegatsiooni kuulusid 7 koolidirektorit ja hulk kutseõpetajaid. Meie õpetajad Katrin Veber ja Tarmo Kärdi viisid läbi meistriklassid erinevates kohalikes kutsekoolides. Katrin Weberi soengute meistriklassis Lutski tehnika kutseõppekeskuses viibis kohal ka meie kooli TV. Meistriklassi külastasid ka 2 kohalikku telekanalit, mis loomulikult suurendas ürituse tähtsust. Коли щось оновлюється, щось відкривається і щось чи хтось стає на якусь нову траєкторію. Osalejaid oli tervitamas Lutski linna haridusosakonna juhataja Zinovia Lещенко. Сьогодні такий день, я думаю, що саме такі добрі, чисті душею, освітні люди зібралися, аби не просто відкрити залу, аби відкрити нову сторінку в книзі. Мы начали как-то делать свои перемены и очень много смотрели, как следует перемены Финляндия, как Англия, как Германия. Это дала возможность сделать по-другому. Мы сюда вас не пришли учить. Мы пришли сюда сотрудничать, потому что те государства, которые понимают одного, что люди, которые живут там, умеют что-то делать и дают прибыль. Это самое главное. Возьмем после основной школы в Англии, Швеции, Финляндии, Японии, Бразилии пойдут учиться профессии больше половины людей. Pidulikust lisas kohalike rahvamuusikute õppeaasta. Meistriklass kestis terve päeva. Pärast teoreetilist sissejuhatust asuti tegema pidulikke soenguid. Когда мы находимся, точка у нас всегда самый низкий. Вы можете ниже. Не надо бояться. Aga siin on meie direktor Hannes Mets allkirjastamas meistriklassi lõputunnistusi. Osalejad jäid meistriklassi tulemustega väga rahule. Lisaks tööle jäi delegatsiooni liikmetel pisut aega Lutski linna ja vana kindlusega tutvumiseks. Ja Ukraina külalislahkuse nautimiseks.